tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo ku cyumweru, ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane 2026. byifashe bite, bihagaze bite? Ni update nshya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuba ibindi bindi. Umuroko w'ifoma Bwana Bizima ari buduhe idonido yukomeje kugenda ndetse n'ukomeje kugenda bigaragara, nyuma yuko humvikanye ko hari bube hagahenge, ariko agahenge kakaba kakomeje kuba agatereranzamba. Ni mu gihe mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze guhindura isura, nyuma yuko byavugwaga ko leta y'u Burundi yishe minisita w'itangazamakuru, ndetse bikaba bivugwa yuko icyo yazize ari uburyo bwo kutumvikana mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko w'ifoma wacu rero adide nido, ariko kuhuzagurika kwa perezida ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cya leta y'u Burundi bitari buze koroha. Murabizi neza ko perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kunyomoza amakuru yatanzwe n'igisirikare cy'u Burundi yavugaga ku nkongi y'umuriro yibasiye ikigo cya gisirikare cya Kabaz cyo mu mujyi wa Bujumbura, aho bivuga ko yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ibi rero we akaba yabinyomoje. Turareba ukuri kwimbitse nyirizina, ndetse turebe n'impamvu nyamukuru y'amagambo akomeye uyu munsi ku munsi w'ejo yatangaje, aho yavuze yuko n'ubundi leta y'u Rwanda imutumiye mu nama yajyayo kuko nta rwikango afite. Ibi bikaba bibabanye n'ubundi nk'uko abenshi bari biteze ko batari buze guhura mu muhango w'irahira rya Denis Sassou Nguesso. Uyu ni perezida wa Brazzaville, aho bahuriye kuri red carpet bagasuhuzanya. Ibi byatangaje abatari bakeya, ariko Evariste Ndayishimiye yatangiye kubona ko kwigarura ari byo bishobora kugera icyo bimufasha, aho yavuze amagambo akomeye. Uri bumenye uko yagiye atangaza ndetse nuko situation ihagaze. Ni munyemerero tuze turebe uko situation ihagaze, tumenye akantu ku kandi. Mbashimira, mboneraho no kubifuriza icyumweru kiza mwe mwahisemo kubana na Kigali News. Nawe rero uje bwa mbere kanda subscribe, winjire mu muryango mugari ku buryo utazajya uhema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nyamuna ntimukajye mwibagirwa gukanda like, mujye muna sharinga, bityo Kigali News umuryango mugari waguke kandi ugere kure. Nje muri kumva kandi yo gukomezanya ndi Damien Mugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Bwana Bizima, mbere yuko wenda tugira byinshi tuvugana, uranyemera tubanze turebe ukwivuruguzanya kwa leta y'u Burundi, ndetse abenshi bakaba batangiye kuba yuko kuhuzagurika kwa perezida Neva gushobora kumushyira mu mazi abira, bitewe n'uko hari amakuru akomeje kugenda agaragaza ko ikirere cya Bujumbura cyamaze gufatwa. Abenshi bakaba ngo cyafashwe na M23 bitewe n'ibitero bikomeje kugenda bituruka i Burundi, aho ubona yuko ubundi bwatangiye kugaba ibitero simusiga mu bice bigiye bitandukanye, ndetse no ku munsi w'ejo hakaba haragabwe ibitero bya drone kuri Poezeho, ariko bikaba bitarigeze bibahira. Bwana Bizima rero, ku itariki 31 Werurwe nibwo muri kiriya kigo cya gisirikare giherereye mu gace ka Musaga ari mu majyepfo ya Bujumbura habaye inkongi y'umuriro, ndetse hanaba iturika ry'ibisasu. Leta y'u Burundi yemeje ko byahitanye abantu 13 gusa. Ibi rero bikaba bivuga ko izi ngabo zahaturikiye bikaba byaratanzwemo muri raporo, ndetse bikaba byarateje umwuka mubi hagati ya perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa leta y'Kinshasa. Ibi nyuma y'iminota mike umuriro utangiye kwaka, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza Gaspari na minisitiri w'umutekano mu gihugu bahise batangaza ko inkongi y'umuriro yibasiye kiriya kigo yatewe n'umuriro w'amashanyarazi wadutse mu bubiko bw'intwaro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na chaîne ya YouTube ya Yaga Burundi yavuze ko ibyo kuba iriya nkongi yaratewe n'amashanyarazi ari ibinyoma, kuko mu bubiko bw'intwaro bwo muri Kabes
nta mashanyarazi abamo. Yaragize ati mu Burundi baravuga ngo ikibi n'imfane birajyana. Ndagira ngo mubwire ko hariya nta muriro w'amashanyarazi ubayo. Njyewe nayoboye kiriya gisata kireba ibijyanye n'intwaro, urabizi ni ibintu nzi, ni ahantu namye nkorera ingendo nzi. Ikintu cya mbere kizira ni uko hari biriya cyangwa intwaro nta mashanyarazi agomba gukandagirayo. Ndayishimiye yavuze ko kuba kiriya kigo cyaribasiwe n'inkongi ari ibisanzwe kuko impanuka z'inkongi zikunze kuba hafi. Uyu mugabo yavuze ko intandaro nyirizina yateye iriya nkongi y'umuriro izamenyekana nyuma y'iperereza ryimbitse igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutangiza, mu gihe amakuru avuga ko muri kiriya kigo haba haragabwe igitero cya drone. Nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye Kabezi, amakuru avuga ko hari abasirikare barenga 30 bahise batabwa muri yombi bakekwaho kuba bafite aho bahuriye n'ibyabaye muri ibi bice. Mu ruhame rero biravugwa yuko bitari buze koroha bitewe n'uko ibintu bikomeje kuba ingorabahizi, nyuma y'uko aho ari kugenda ajya bishoboye kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubona yuko yatangiye kugira ubwoba aho icyerekezo ajyamo ashyiramo n'ikindi cyerekezo bikagaragara ko asa nk'aho agiye akoze ingendo ebyiri icyarimwe kandi ari urugendo rumwe. Ibi byatumye benshi bavuga ko yaba yamaze kuvumbura umugambi wa kudeta nabo bayoberanye, bitewe n'uko batangiye kwivuruguzanya bitewe n'ibi ibyo igisirikare cyatangaje. Urabona ko aje abivuguruza. Urumva ni ikibazo gikomeye. Nubwo benshi bavuga ngo CCRF ishobora kuba yaratanze umutuzo ku munsi w'ejo, zone ya Minembwe yirwemo umutekano, ariko kuri Poezero habayeho ibitero bya drone bitigeze bigaragara neza magenga nuko niko situation ihagaze. Ahubwo abenshi bakomeje kwibaza ese FDL bavugaga byagenze gute. Reka twibaze kuki FDL idasenywa burundu. Iyo ni impamvu abantu bose bakomeje kwibaza, ariko akaba niyo mpamvu natwe twaje tureba uko twasobanura uno mutwe ukomeje kugenda uvuga ati se waba warasenyutse ko mu mitwe y'iterabwoba yajyaga itangazwa itigeze iboneka. Mu gihe bikomeje kugaragara ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ari umwe mu nkomoko z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibazo gikomeje kwibazwa n'ikimpamvu uyu mutwe umaze imyaka irenga 25 utarandurwa burundu. Nubwo ibitero bya gisirikare, imyanzuro ya Loni n'igitutu cya diplomasi bikomeje kugarukaho, FDL ikomeje kubaho bigashyira mu kibazo uburyo bwo guhangana nayo. Inkomoko ya FDL n'uruhare rwayo mu mutekano w'akarere abenshi ntabwo bajya babimenya, ariko FDL nk'uko twabigarutseho haruguru ni umutwe ukomoka ku basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, by'umwihariko abahoze mu ngabo za Exfar n'interahamwe bahungiye muri Kongo. Kuva icyo gihe uyu mutwe wahindutse ikibazo kirenze imbibi z'igihugu kimwe, kigira ingaruka ku karere kose. Nubwo hari ibivugwa ko uyu mutwe utakiri ufite imbaraga nk'izo wari ufite mbere, kuba ukiriho byerekana ko ikibazo cyawo atari cya gisirikare gusa, ahubwo ari icy'akarere n'icy'inyungu za politike n'ubukungu. Uburyo FDL ikoresha bw'intambara ya gerira. Impamvu ikomeye ituma FDL idashobora kurandurwa vuba ni uburyo ikoresha bw'intambara ya gerira cyangwa iya kinyeshyamba. Gerira kuri FDL irangwa no ugabanyuka mu matsinda mato, kwihisha mu mashyamba ya Kivu, kwivanga n'abaturage no kwimuka vuba nyuma y'ibitero. Ibi bituma ibitero
bya gisirikare bidashobora kuyisenya burundu, kuko abarwanyi bayo bashobora gutatana bakongera guhuriza hamwe ahandi. Intege nke z'ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo zizwi nka FARDC zagaragaje intege nke mu guhangana n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa kiriya gihugu icyarimwe, irimo M23, EDF, CODECO n'indi irenga 200. Kuba leta ya Kinshasa yibanda cyane ku mutwe umwe cyangwa undi nyinshi bigabanya ubushobozi bwo kurandura FDLR burundu. Ingorane za diplomasi n'ibirego byo gufashanya. Hari ibirego n'ibikekwa ko FDLR ishobora kuba ikoresha nk'igikoresho mu mikino ya diplomasi hagati ya Kinshasa na Kigali. U Rwanda rushinja Kongo gufatanya n'uyu mutwe mu gihe Kongo ihakana ibyo birego. Uyu mwuka wo kutizerana utuma ikibazo cya FDLR kirushaho kuba ingorabahizi, kuko hari igihe umutwe nk'uyu ushobora gufatwa nk'igikoresho cy'inyungu za politiki aho gufatwa nk'umwanzi usanzwe. FDLR nk'ikibazo kirenze igisirikare. FDLR si ikibazo cya gisirikare gusa, ahubwo ni ikibazo gikomatanyije amateka, ubutabera, impunzi n'isanamitima. Hari abahoze muri uriya mutwe, abagore n'abana babo nabo, ndetse n'abaturage babana n'uyu mutwe mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga nka MONUSCO ikoresha uburyo bwo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, aribwo bita DDR, aho kuba uburyo bwa gisirikare bwonyine. Ubukungu bw'intambara. Mu burasirazuba bwa Kongo intambara ifite ishingiro ry'ubukungu. FDLR ikomeza kubaho kubera amabuye y'agaciro, ubucuruzi butemewe, imisoro y'akajagari no kugenzura inzira z'ubucuruzi. Aho ubuyobozi bwa leta budakomeye, umutwe nk'uyu ushobora kubona uburyo bwo kwinjiza amafaranga no gukomeza ibikorwa byawo. FDLR mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga, nubwo hakomeje ibiganiro, FDLR ikiri ku murongo w'ibiganiro bya diplomasi. Raporo zitandukanye zigaragaza ko hari ingamba zo kuyisenya, ariko kugeza ubu nta gihamya cy'uko yacitse burundu. Muri make, isesengura rigaragaza ko FDLR idakomeza kubaho kubera imbaraga zayo gusa, ahubwo kubera intege nke za leta ya Kongo, akajagari ka politiki n'umutekano mu karere, n'inyungu z'ubukungu zishingiye ku ntambara. Gusenya FDLR burundu bisaba igisubizo gihuriweho kigizwe no gukuraho inyungu z'ubukungu zishingiye ku ntambara, kongera ububasha bwa leta mu bice by'ishyamba, gushimangira amasezerano ya diplomasi hagati y'ibihugu no gushyira mu bikorwa gahunda zo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe. Igihe ibyo bitarakorwa, FDLR ishobora gucika intege, igahindura isura, ariko ntishobora kurandurwa burundu. Kandi ni nayo mpamvu nyuma y'imyaka myinshi uyu mutwe ukomeje kuba ikibazo cyasubitswe aho kuba ikibazo cyakemuwe. Ngayo nguko rero abari biteze ko biri buze koroha, urumva ko wenda twari turimo tubabwira ko FDLR igihari. Benshi bagiye bavuga yuko yamaze guhindura amazina, ndetse bamwe bagiye bivanga mu buyobozi, ariko FDLR iracyahari kandi iraganje, nubwo abenshi batari babimenya. Rero muri iki gitondo impamvu twibanze kuri ibyo, ni ikibazo kimaze kugenda kivuka, aho abenshi bari bakomeje kwibaza imbwirwaruhame za perezida w'u Burundi. Bivugwa ko FDLR yamaze no kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba bigaragara ko Ndayishimiye ashobora kuba afite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko abenshi bakaba baravuze yuko bidashobora gushoboka, bitewe n'uko na misiyo yahawe n'umubano wa leta ya Kinshasa wo kurandura zone ya Minembwe, bikaba byaramaze kumubera agatereranzamba. Nguko rero uko situwasiyo ihagaze, abibazaga ese FDLR ntiracyabaho,
yavuyeho, ese bimeze bite? Iracyahari kandi irakomeje, kandi urumva ko seserefe akaba ari nayo mpamvu idashobora kubaho bitewe n'inyungu bwite nk'uko twagiye tubibatangariza. Ngayo nguko rero reka twumve uko situwasiyo ihagaze n'uko ikirere kiramutse cyo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bwana Bizima rero ndagira ngo utubwire uko situwasiyo iramutse mu bice bigiye bitandukanye by'aho ngaho hari kubera intambara. tujye muri Sud Kivu aho umugambi ukomeje wo kurungika ingabo nyinshi muri ibi bice zituruka mu gihugu cy'u Burundi, ubona ko bari kwerekeza mu bice n'ubundi bateganya gukoreramo amaoperasiyo atandukanye, cyane cyane muri iki gice cya Minembwe. Ubona ko hari ahantu rwose leta y'Uburundi isa naho yahagurukiye muri operasiyo iri gutegura karundura, ndetse ubona ko bafite umugambi w'uko bashaka kwisubiza ibice bya Minembwe byose ikaba zone yabo bigengaho, ndetse babasha gukoreraho ibikorwa byose bijyanye n'intambara bateganya kuba bakora mu bice bitandukanye. Rero ni umugambi ubona ko bari gutegurana imbaraga nyinshi cyane ndetse bikomeye, kuko n'ubu ubona bagikomeje kugaba ibitero muri ibi bice bitandukanye, ariko ku mugambi wabo ubona utazagerwaho cyane, biragendera ku operasiyo ziri gukorwa ndetse bagakoma mu nkokora cyane bikomeye ku ruhande rwa M23 twirwaneho muri iki gice cya Minembwe, aho muri kwezero ku mirwano imaze iminsi bohereza drone mu bihe bitandukanye, ariko zigasa naho zitagera ku ntego y'icyo bazitumye, ndetse zimwe zikaba zarahafatiwe ndetse hakafatirwa n'imbunda musada ku murwano yabahuje, ndetse ubona ko aho bamaze kumenyera ko n'ubundi iki gihugu cyabahagurukiye mu bijyanye na operasiyo n'ingabo nyinshi ziri kuzamuka ziva Baraka zerekeza muri ibi bice, zihora zambuka ku cyambu buri munsi zituruka Bujumbura. ubona ko M23 nabo bahinduye ingamba cyane, ku buryo byanze bikunze bagiye guhindura nabo operasiyo zikomeye zibera mu bice bitandukanye cyane ndetse ku butaka, ku buryo ubona ko ubwo amahirwe ya drone atakibasha kugira ikintu akora gikomeye muri ibi bice bya Minembwe, nubwo babigerageza ariko bitandukanye no mu gihe cyatambutse bitewe n'ubwirinzi bari gukoresha. ubona ko operasiyo zo ku butaka zishobora kubangamira FARDC ni coalition cyane cyane ingabo z'u Burundi, kandi ubizi neza ko zitajya zibasha kugerageza gusa naho zibasha kugera ku ntsinzi yazo ku ntambara yo ku butaka muri ibi bice. Rero ku bisanzwe bivugwa n'ubuyobozi bwa Twirwaneho, aho bababwiye ko n'ubundi drone zitajya zifata ibice, kuko iyo ziba hari izigarurira ibice baba barafashe byinshi cyane, ariyo mpamvu bizeye yuko ku butaka batazigera babatsimbura, kandi uzi ko byananiranye mu gihe cyose gitambutse. Rero ni operasiyo tugiye kwitegura zikomeye, kuko ubona ko bose bakamijeje, yaba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa Twirwaneho muri ibi bice bya Minembwe. ubona ko basisiye ko iyi coalition bagiye gusa naho bayitsintura bakayikura muri ibi bice, nubwo ubona yo isa naho yakamijeje cyane bitewe n'ubwinshi bwabo ndetse n'ibikoresho bari kuzamukana, bari guturukana mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'umugambi ukomeye bafite w'uko bahanganye yuko bagiye gukora ibyananiranye muri operasiyo zose zabereye muri iki gice cya Sud Kivu. Yes, Bwana Bizima rero ngayo nguko ko situwasiyo ihagaze, tubwire uko biramutse, kereka hari izindi updates wenda wadusangiza z'aka kanya muri iki gitondo. Icyo nagarukaho kuri leta y'u Burundi nuko n'ubundi hakomeza kuvugwa ikintu gisa n'ubwoba muri guverinoma y'i Bujumbura, yuko na n'ubu ingendo zose ziri gukorwa ku mukuru w'igihugu, haba mu gihugu, yaba kuva mu cyerekezo cye aho ataha werekeza ku biro bye aho akorera akazi, hari kujya habaho ikintu kidasanzwe cyo kugaragaza ko ari umuntu werekeje mu byerekezo bibiri bitandukanye, ndetse ukabona ko konvoyi ijya kuri ofisi ze haba hari n'indi isa nayo yerekeje mu kindi gice, mu buryo bwo gusa naho baba badashaka gutanga amakuru yo kuba bapfa kumenya aho umukuru w'igihugu aherereye cyangwa aho yerekeje, kuko uba ubona ko ari ibyerekezo bibiri biri gukoreshwa kandi kuri konvoyi imeze nk'iyi. Rero iki ni ikintu cyagarutsweho na benshi cyane babibonye, ndetse bimaze gukorwa inshuro zirenga 3, bimaze kugaragara ko ari uburyo
bw'ubwoba ndetse no kwikanga, haba kutizera ubwirinzi bw'ikirere muri uyu mujyi mu byerekezo byose akoreramo, cyangwa se kutizera abo basangiye imirimo, ari abayobozi b'ingabo bakuru ndetse muri politiki n'abandi bose, ku buryo ubona ko aba afite ikikango cy'uko hashobora kuba igikorwa kibi cyamugirirwaho bijyanye na situwasiyo n'amakuru yose ahari y'umutekano muke ndetse muri politiki ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Yes, bwana Bizima rero nkundira ngushimira nkwifuriza kugubwa neza ndetse nkwifuriza n'icyumweru cyiza. Yego namwe. Namwe bakunzi ba Kigali News update zo murabizi nakagaruka, twongeye tuze gusubira mu masaha yacu ari imbere, ariko mboneraho kwihanganisha abari muri zone y'intambara, abarwayi n'abatameze neza. Ciao, Imana ikomeze ibahe kwihangana kandi ibarinde.